जौदोरे दादागी स्कूल जौदोरे Best sports person, Sarvan Singha, neat presentation of work and handwriting. पीछे कॉस्ट्यूम तो पूरा ला आमी ने हाँ चलो हाँ अपने सपनों का आश्रय तो हर कोई take this opportunity to introduce our chief guest. They meet two penguins who were dancing. मैंने पिछले महीने अपना 12वां टेडेक्स पूरा किया। मैं 12 टेडेक्स कर चुका हूँ। मेरा एम ये सिर्फ नहीं, मैंने सारे काम छोड़ के रिलायंस को छोड़ के Unforgettable performance. Turn on the lights of your phone. mo may class ta ado ako'y parents nga alaga 5 minutes matungda mo akong angang lo basalani fast forward na isa no ba dyan
हांगरे हल्लानी होती लोरे पकोड़ा एक चिप्स ओरियो पोकेमोन वाला लाओ लाओ मसा तुम चला चला देखो मैं मखोई गाड़ी कारे हजी इचा नुपा लो ना हजी फम्मे गाड़ी मनुंग दा जुम चलगे तौरी दो लंबी दा nga जोंबा फंगना nga लेबा चखरे बापा दो इचा नुपा चे के दौरी मैं चाक लामे दो स्कूल ले फंगपा चापो इन nga सापी बा लंच का दो कइम चादे कइम मतम फंगदे मोजे केब मेकअप तो खोपदा दो चारी दो जुम चलनी हुजी ब्लॉग से सिदा लोइसलगे मथंगी ब्लॉग तो फंगनसी मैम ओ ए वीडियो से ए चैनल से नुंगारगदी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कविगनु सपोर्ट तो बिरमु दो मथंगी ब्लॉग तो फंगनसी मैम बाय बाय खोजे खोय हलकपदा nga लेरे हैबदो सिंगा सिनी दो इसाने मपाना दो इसाजे मचानी खरदी तौरे हावगे हावगे खंगे Đi giảm đi cho là niêm cha này quậy nè mà sai cái Elisa đó tôi thốn nó lôi đấy ở đây thì mang mà cột mà đun đi nữa alu khamin cái tàu nó ngầu chân đấy nó thiên mà nó chút lôi đấy nung thang xếp giờ quỳ chúng cha ninh bây giờ mà pa nó thốn mà này bỏ thì dịch cha nó bắt đầu là cái mẹ thằng cái vlog tôm phăng này là xí bye bye